TV nuntu bwa gutwa inabara kwa watu ekinyaga nkatho mwanya tu nuntu kwa inabara kurumira kuritha Meru TV ira yethiretwo gitamba na gwitugirira kunthe kathetuni kamo Meru mbitugirira gitio kinene ko watu geni kiri metha yetu ya ndeto kawethire bambitega ni Faminas wa Kimathi na chietu twachamberia kagitania ka agatuambirie na ikoneni na Mwenda Ithire MC wa Kithine ethiretwo kinambere kwigua kibumagiria na kuria tongoria Meru gutigira ati ba kuwatira biama bia Meru nuntu biama bibi kainambere kwa bikiretaga urumwe andeni ya Meru na arankuruki ethiretwo kiuga ibwega atongore bakainambere kwigua bakirekana kurwana biama bibi nuntu bikainambere kwa bigitethagire mu Meru kuona mirandi ya uthi nambere. Jeff Wagituma no gutuambiria na riboti ino. Nawe Mwenda Ithire MCA wa Kithine na uria ni mutongerio banini mbungene ya Meru na arombete biama biaja kaunti ya Meru biethire bikimenyerwa na inya nene na kuga wendi bwawe ni ati ugita kiama kinya kimwe gia kaunti ya Meru kithira gikimerwa ni biama bingi twina Mbas twina Nopeu twina PNU so kientu kiramenda kuwa waeta patilinda kinyomwe ageria ogonja biama bitu enabyo kinyomwe biama bibyetu ibirie bikari nonto biama nethe negotiation tu oto miaweta ko negotiate bitakuwa nde Mwenda Ithire nku wao lakini we na political party you can negotiate so biama bibyetu byonthe turi a Meru oto tukwenda gikonjo inya kimwe ibirie bikario thirikari ra forma na tukamwe no twaita ino tweta na kiama na kinyetha kurungu na abele cha kubwithe kingi na bwithe kingi turie na chama githomba inya tu na Meru tutambulike na twithe inya tu tukamba kuibanga for future kuruki mutongeria ujo na kuria Meru ni bete na mbere kugwatira biama bya kumaja kaunti ya Meru manto ya kwethira tukara turakiama kuma na Mount Kenya West my friend onde mutongore burambenda kwira antu beto na ndene interest ya antu beto at waitha kiama tu yakura tura kuma nara tura kiama kuma Mount Kenya West ke yake na outside you itorie na bietu ote kiama gete thura muntu ntathurura kiama kia yundi igire kwa thathai ondu nde MC ndathurura kiama twara ko Meru campus ikyo kanthurire na nde MC ikwale no ora thurura na UDA thakura charike kuringo to kinya Samoya patelindo Nopeu patelindo PNU patelindo Mbas na kingi kireke etho giki kia Meru ga Mount Kenya izi utereru tokaranthi tukorane biuria tukandemand intobia ntubetu kuma ke thirikari reke thire ikuo kuruki Mwenda Ithire na ugite biama bibi bikethira bikitongeria nene kureta witi na mbere na kinya nkuruki gukuria kaunti ije ya Meru nonto batu tutumerike itara kuringa kura kana itara campaign iro tutumerika donc for example barabara ingi cheto cha Mau Roads otio kinyemwe thithwa na Meru county lakini ija thithurwe the other part regi ndari narapo Nyeri na sai ndira cia cha Murang'a narapo Thaya ndethira weather roads barabara chela micho nyingi ke weather roads endo aichure kiuria ri antu babagire barabara ire nawe tu kinywe onto etikene weso te barabara egwe moitha ita at least no tukwirira no ketha ku oto ekirwa lami otiyo egwo and then nende turia tuthiatete antu eitare ukinyare turia kuibanga tukari ya Meru akirikiria mutongeria uju na rombete nthuki mbithi gutonya kieni-ini gia siasa nikenda bakethira bakireta mogaruruku bethirite bakirwira gwa kagita nya batu antu babanake twina akiri atongoria babanake twina akiri itwawe space tubangire Meru tubangire antu betu twina interest ya antu betu itwawe space ugakwithira atongoria batwire kukuma 90s ibwa ya nontu mwanka turi batubangire kuma tui primary school kana kuma reto chirawa batubangire kinyapo na ito ba appreciate batubangire mwanka ubakinyite itubangite but things have changed amando ayete chakia technology chakia counties ingi tukona young people in politics in national politics so tugeni gura twatiro kutweka young people young people ibo bautiro ito tukero ni ite BMC angani atongore baroyo no I want to challenge youth to rise nyabatu ke political leadership
Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Iboyeganu ntubwa riboti nunwe mujumbe wa Tigania East Mheshimiwa Mpuru wa Bori nenderete nangu ichake chiothi nambere muno gicigoni bunge giki ya Tigania East na arethiritwe kinambere kwakeonekana kurutumira ndi mwanya yothi nambere muno ya kuguna karibagu ntuku na muno akinambere kwakeonekana kuwatira kithomo bantu anene na arakiaria ethiritwe kinye na kuga ati noma kithomo kithiritwe kukira bantu anene ndeni ya gicigo bunge giki ya Tigania East. Mwaniki wetu wandetu Adams Muturathirenja notubangirite riboti ino. Mubunge wa gicigo mbunge gya Tigania East Mpuru wa Bori wite kithomo ndene gicigo mbunge kii kithirite gukira kwa miaka irire thirikari wathanine akiwa kithomo gikirari gikwina mabonene kuma mwaka 2017 mwaka 2022. Kithomo gya Tigania East Mpuru wa Bori akiyukia kariyo tule maru akoreira skulu ndezi skulu na primary schools Tigania East sionde chasiye kuvila non twalimu bateya weshima non twalimu batona yantu asiari batona yantu mwango waiko kuma 2017 mwanga 2022 ati mwana ondesku onenya nduru antu abona gantu ni mwetonga aina keu aina mpuna na ngari no na gantu mwanka kwenu nda yambecha kithomo giki ke miaka iji Mpuru aiku keba kika lazima kibabwana no kithomo kinana ke mwana itonga na mwana umutheni ala mainto ke akiongela na taririte thukuru kathombirira ari kwena mande monkera thichirikite kwithigiukira ora principal Nyambene na principal St Cyprian bombite kwithabaye kwirontubu kithomo ketianike anjiririte kwata barabara na kioka wita sukuru ira ciari cie kuingwa Tigania East kana cietete kuingwa rwari icio ukirite nontu bo kulukira Mheshimiwa Mpuru urairutanirite wakisha manto sukuru yonthe ya wita bwega ukia kwanjira na St Cyprian witetie 2017 ndaritana St Cyprian mweri we 8 twari na rito mana ya 8 na 50 Mheshimiwa Mpuru uma 2017 aichoka 2022 muchamani ora tobithire kuna bakinywa bara twethira ana 85 shetani ashindwe raito kware na babwe St Cyprian ina mbecha siambasare yara na ne aukira lastia totalari to kuma mana thatu ukulukire 40 Mheshimiwa ari anaringiro MP St Angela siniare kuthira Mheshimiwa Mpuru ametiere na ana mana 5 tukiwa tuchoka twethira na 250 shetani ashindwe lakini rware ni ukirite ukulukire 40 Mheshimiwa Mpuru Nyambene ngaus ara kaya ingawa lakini Mheshimiwa Mpuru ekuya ukulukire 40 chiawe ana barati ete ku 450 tochokere twethirana 26 thaiye nana kulukie mana ile na ite Mpuru naringiro kalwa atukwani ara akwenda kwa kithomo ketiania inyoke yara karama boys twina principal yare kuthira nayo atamaruye na mana ande pio lakini bware tukwaria result che kumira irare a positive deviation ya kulukie 2.5 ena mine 6 point something ukulukira ngwataniro Mheshimiwa na administration ya sukuru na ngoya alitobetu na achiari betu Mpuru naringiro kalwa is a living testimony ya MP akorita nande bukamjuka yukio coming up very well and very soon itarudi bahari ilikuwa sensible. Thank you. Nyambene that's testimony bado tulikuwa Mudhara secondary school leo mkaligre pelabu hai Mheshimiwa number 2 thank you very much no tupomba sarizira ana tulale do waje ngirira za toenda but I believe umamani udikwana ringe kwana na bwatiari na karibu mbete kwitha gichumira kumba kwithira bagikatha Mpuru wa Bori ora bawite kwa miaka 5 mithuru batarara bamonete mbeje chambasari mno chante school bakiwa Mpuru wa Bori nethirite batethia kumete na mwaka 2022 we propaganda iwetakiwa 1 term 2 term no term rendo kwira woto no term woro a 2 term na mo kou to kurikira njara woto 1 term woro a 2 term and more kou nda kwire nyarenge owe tutukuthimira itango ibweya
tukwe kura na twete mbere. Kwe muntu aya au ambassador chandre school otechio. Na bora atithakia. Andre kaira anto cheki changiri 20 bakari achomo bukone. Ya kura mborera na ngiri 10. Wa munengera ngiri 10 akwandikira ngiri 10 na bunde oma oike skuru. Na muchiari ria kwenderwa cheki na imbia cha thirikari ya makosa. Mheshimiwa Mporo naringero roi. Mheshimiwa ongera na tukuwete ou. Na ukaigwa wasiwasi. Rendo mwera o egita ria thirikari ra yare kuo waeta kiambasare okairwa no ndandre. Waetia basare chende school okairwa indandre. Burenda ndandre kana burenda becha. Burenda becha kana burenda ndandre. Ibana bakua bakaroma na Mheshimiwa Mporo wa Bori. Mkono juu kama utasimama na yeye. Arambe! Akirimanto ya siasa cha gicigo mbunge kiri kithurano kia mwaka 2027 Mporo wa Bori witane bangite buka thokandana na bara bonthe bakomba kwithira bakiochinaranwe nenda kuwa amba ba ng'ombe kwaria muntu oya ng'ombe na ngare ya lori amecoke nyuma ya bokerwa iraingwa tacio ntokana kwa tamu baritwa kwaria muntu oya ng'ombe waya mbio pondikera kwaria muntu oya mbio ng'ombe asonga na ribasi ng'ombe cia bokerwa ngare iraingwa muntu nyaka ui kinyaka wa koi kinyaka wa karano mbio na siasa za tiania hizi ute mtu achinda Mpuru. Mimi nimejipanga tayari. Idhire sauti, idhire project, idhire kiondo nditia. Na bete bero huu. Nkiripotira Meru TV kumatiani Betanda Msuturia wa Thirinja. Ibwenga nuntu bwa riboti na njira enkinyaniro jako mantire mu siasa na Kenya mu biashara amona Kimathi Kaura bethire tubakina mbere kwa bakebu mageria na koria ora wari governor wa Meru Kawira Mwangaza gutiga komenerio utongore bwa governor ore kukagitaniaka Reverend Mutuma Ntwethinkia nuntu Kawira na aremirwo kali utongore kana obishi yake na munonkuru kinare muri kunakana Kamiru na rekana na Mutuma ende arutire Amiru ngogeri riboti no tubanganitwo bukathani Jeff Wagituma. Nawe musiasa na mubiashara Jacob Mantiri wamwe na Kimathi Kaura niborite Kawira Mwangaza gutiga gwikira siasa kiri uritingo gibwa governor wa Meru Mutuma Ntwethinkia na kuria Kawira nethira kia governor Meru kanya ethira agitira Meru ngugi so kuria akimenera cia Mutuma akiwa na amuritere kinyawe yake otarirwa na umite aiwa ndoni muno tugagwanjira gwelesa manto yawe kinya tauni ya Meru manto yarabwithitie akiya kwitia mwanka kinya kuma gavana ya maingi so utemto olela irwa na wamuritere kuswa tu wamuritere imurungu oritere Mutuma kuma nara ritanguwe mwanka ngwe newe na wetha ya gavana na ngwe ya Mutuma bora Kawira amenera sindi aramno Mutuma Reverend wa Methodist na Kawira imoya na si Reverend wa Methodist so akaeta nara ritanguwe yake na we kinya na ngwenge yakwethwa Reverend nae Mutuma uri ori gavana wetu thaiji kanya ritire Amiru ngugi rete gitara siasa rete gitara kwaria nteto chiorongo rene gitara kurita ngugi nontu nario ne gitara ria murungu aete Mutuma kanya kenda ritira Amiru ngugi namwe kanya ritire Amiru ngugi natige kwaria nteto chiorongo natige kwaria ndwariri akwaria nontu kiria mumeru wonthe akwenda ni kuritirwa ngugi na itukuona Mutuma gavana Mutuma aria kinyete nande ngugi iria amberetie ndene ya Meru itwamberetie kuona weru itwamberetie kuona cibitari ura mantu ya cibitari kwina ndawa thaiji itwamberetie kuona ma MCA jeto jongo jaraerwe kanya ja choka ntorene barabara ni kurimwa na mantu ja mainge jara Mutuma thithitie thaiji tukuona Meru litete na njare ne njega nkurukia tongeria baba ni baugite Kawira Mwangaza atiumba kwithira kiaraya na naerwe kanya nethira kiremwa ni nguge gutethia Meru kwa antu bara bakwenda gutungura antu na nteto ciothe cia kuga bwanga bobo tira thithwanga bobo bwite okara uju na kwa wengo kwaria nteto iu no ori na kanya uraremwa kuritira Meru ngugi kwa utwa kwira kireria wetere wone mumeru agitirwa ngugi na Kawira aminye kenda Mutuma uma gavana Kawira wa murungu atumire amoyera ni metiowe na ti Mutuma akiombere kuma ranmate na uma gavana itonete baba ingi kaiga aye deputy wa muntu ikwae na Kiambu deputy o Itito na tiero ara uma gavana
oitito ekwengwa kananu na tiroro mangabana o Nairobi songo ekwengwa so isheria ibyo bitomete kwethwa kwina runmate tika mutuma muchunirete kakawira aremerwe bubwe bwakenda bwekumi atongeire baba ibaugite kinyokeja kwithira kawira akethira ari ndebene kiri mwaka jwa 2027 gavana Mutuma Ntoithinkia akethira gichukia gitikia kwa gavana kwa itare jairi mukira ngona akwa kagira wa ndebene na minyashindite lentore akura 20 yake na kureu arombete miaka ile akiromba akura nena mbia cia ngafu cia women rep mitheka aina ara mitheka ire meri 3 ake so namye Mutuma na kuibanga Mutuma na kumimbia kubwithia na kiongo yake ya na kumia na kenda kura 27 so itibangete mama ukario kwa kurukira twenda munore kuo uwo gwa urumbo kangabana kura ciaringo inya bari tukoromba murungu weye tusinde umuke ngabana uwo kwitike ke otitika cino umukire ngabana tusinde Mutuma usinde witho number 4 uminye tika kora amiro bakwendete ko ringiro kura bate ukuminya rira bakuthanirie ti bakuminyire utibuka wira umba ko wa change wita kwa yantu manda butie thiringi manele na wira onge narete katukuona njire uti ombe otethia Meru nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibwega kieba na kithikiro ikithiritwe ikiumira na arawandi ya igamba ng'ombe na araende ora wari munene wa Mashibo wijikene ta Simon Maingi ya kwirikana kuraga muntu murume umwe wa miaka 43 na ara ambani montere cha Nairobi ndogo wa dino ya igamba ng'ombe na ara kuringana barabathi na mbere kwa baikuire karekare bari ugaka kwa thie na mbere kwa kwina kuyengo kuje gatika Maingi na muntu murume uyu arathi na mbere kwa akimuringa ko wande na kagita karathi namba kwa kiugitha gwa cibitari egwa agita uturo bwake na arende antu bamuje bethe tubakinamba kwa bakimagira na kuromba thirikari gutigira ati bakoinamba kwa bakiona kioto ke mwendo uyu wago borishi no bakinamba kwa egwa bakiuga ati begwite bakamata muthuganirwa na kumuingira kengocho nkoni bwinamba kwa boke ruthika kumenya kaumo kongwa gagikuike iko kariko mwandiki wetu wande tumurimi wa mbogo nawe na ribotino na njira enkinyaniru Kiriga ikiumirite ndeni ya ntura ya Nairobi ndogo erereka yuke ndeni ya wandi igamba ng'ombe arago kwirikana retired principal chief Simon Maingi na rauragire muntu murume oroko menyekana ta Cosmas Mitugo wa miaka 43 bari kirabuni ntere inu brother arauragirwe kirabuni Sibo Maingi kari Sibo retired Simon Maingi ndiga ake my brother nako na kagirwa kira akoreba gukora njobi kuringana na Benandi Maino Raimori wagina wa mutu tigi aliuga baranyunyaga ugorobo egoro kirabuni giki kia retired Chibuyo aramo aliura wendagia kirabuni giki arerire mutu tigi atiare ambecha ciake na irio maingi araukire na kumugwata machati na kumugera na mutu tigi aragwa egoro ndaumite kakoinda tu bara mbumagira gwiko Burundi ka twatonya kirabuni kia Sibo Maingi retired principal chief Nairobi ndogo ende wareto kenywa ngwetie kombe akwambira kunywa my brother no ana na kunda akanyamo gake ende wakiunya akanyamo gake wagu ambi mwaro kirabo mwira utare ambecha akomuro tare ambecha tibo no arari o retired arari agwa muria go ya kwenyangia kirabo yakwa e umano wagweta kibara na kuringania ndiguru na kumukinya nyamwira na kumukinya kibara akogo araringwa kiongo na iro baramuthukiria na kumugithia cibitari ya Kayuki aringirwo nyamwira kama endura gaka konyoka iro ndayukire my brother riu ndamwira cibitari ndarifa kwa kumuira chogoria kana Embu ngithikiria mundu akwa my brother kwira jirani ende ndari kwa polisi na thaino ndi kwa DCI mbwita kwandikita statement Alice Muthoni ora imwe kurwa mutu tigi ya ukona methori akiuga yende atigitwe thinani na ana bake barabari cukuru nigo thaino ndi hande mjane mwene wakwa na kwire auragitwe chief mtu munene antiga thinani riu nigo ndina rubiri ngindi nani twins kari na kamboy na ndina kangi kamiaka 7 kengire nditu riu nigo ntiko myandite kwambiria ko
Igionto kira gikujiritwo ikamanda wa polisi kaunti ya Tharaka Nithi Zacharias Ng'eno. Man named Cosmas Mudhomi Mituku, a 43-year-old, went to the licensed premises operated by Simon Maingi Diga, a 62-year-old man, and there allegedly or reportedly is that there was a difference that resulted into a commotion. This commotion led to the owner of the bar trying to remove Cosmas, because Cosmas was said to have been creating some disturbances in the bar. In the process, Cosmas, I think, was agitated and decided to challenge the owner or the operator of the bar into a fight. There then, from what we have is that he was pushed and he fell on a hard surface, injuring himself at the back of his head. Ng'eno akiuga Chibo Maingi n'umugwate nari njarani cia polisi arabathiite na mbere na kurutha uchungu ni kumenya imbiyongo yaraumire. He was rushed to Kanchuki Health Center where he was attended to and referred to the Chuka Level 5 or the Level 4 hospital. But unfortunately, when he arrived at Chuka Level 4 hospital, he was pronounced dead. So far, investigations have commenced, and the said Simon Diga is in our custody, awaiting to be arraigned in court as we continue with other part of the investigations, as we wait for the postmortem. Ende antu bamwe bakuga ibakwenda gioto kia muntu wago kionekana no ntu arakwire gikuo gitarari gikukinya naki ya mwene wakwa nkuromba ikenda ana bau pakwa bomba gutetheka na mathomo etebonge nuno bunkuo ende no ntukumburia akikaria ata mwana we twana maimbura twire twi grade 9 ukona utokathomithwa no ni ndigitwa thina ni nditagwirwo bundi mbira bungathi gukiria maiga njoke kuthomithia no muru yende narokona ruthatu na ndutagwirwo bundi ona muru yene no arari farmer twinde twari masura ndugwete tutigite bantu akariata nditibete bantu acheke muno baraithirie akia muthomi yoneke mantu batige kura wata kuru kana nyamwira kana ukethera ndegere na gukauraga kamto twikire nyamwira twikie nini atwikire mburi kana twikire ka ngondia gwata na kuthinjira ntu. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Bwega nuntu bwa riboti inu na tukiuga pole nuntu bwa baraba ethirite bakinambere kwa bagitiwa ni mwendo wago na kiroto kana kiotu ngweteka inambere kwigwa gikioneka tukirekana riboti inu ndi mabatongora meru bethirite bakinambere kwa bakeragiria mantu makoneni na gitekeo waziri araba ethirite bakinambere kwa bakiwatanira itebia waziri kuongerwa meru bakiuga nyibo kaigwa bithatu watethia bunene kengwa meru bakainambere kwa bakionaga kiguni kumania na itebibi. Mwandiki wetu wa Ndeto msimu itonga na riboti ino. Atongeria menyamenya ni bombite kwithirwo bakiumira na kwariria mantu ja maingi jaria njeganitie na thirikari nene na nini na bakiomba kwaria umwe no ri kene ya Muriungi Okaga amwe na Mbwiri Basa bwega uni beto Muriungi Okaga na ndina mantu jari jatatu ja kwariria kenyeji na miru ya kwa jumla kambuge batu baba Kenya ituburi kutho tu very careful unturuto no kumba gutwairia bukaya utega jecho cho bara batagaira ma TV na kuthingatira cia Kenya na chitete buringi utega kapsapeti kwao antu bara nenkairwa magari bakanekirwa maboda boda ithi intobirito
ende bukayotega rĩrĩa akinyĩte Rũcero Mount Kenya haturonga bakanengerwa mung'au ati mbeu cia kwanda na ndipo wataka bukoria shwari no twitenie kambwire atiri Mount Kenya uni ngwetekania ora Mount Kenya kuga one term Ruto aende nyumbani niki tikubuthura ikuonania ti gintu gikenya gikega ti sibitari ti mantu asha ti kiu kithomo kithukia kabisa na ndipo wataka bukona kusema kweli tu wataka tukona atiri muntu na kombo tutumira tuchuria na ngakarante gono kabugania buru ukoria Ruto akarukia ta mwigirire twithwa twina mbere nito mbeta wa mbiri mbasa kuma centralment kirega atumana aru ambaria ni ontu bwa mantu jara tukona jetete meru na siasa ile kemeru wa igitale tuna aru ito kuona kwena siasa ikuringwa muno siasa tiena mwanki siasa era umerere kyo twagite kya CS ikira wakija meru uni kugaibwaga gitike wikeja meru ugukari na gitike ugachoka ikerekerwa kirerekerwa gitaba Southiment ikerekerwa Kathuri ne kugaibwaga Kathuri Mugambi Kathuri naturali MP Kathuri no deputy speaker na ni senator wa Meru kwa uke ume ainabu bwa kutosha bwa akili ainayo na bwa management na bwa ukaria na kalite Southiment MP na nyana na senator na mekaritie woni kona Kathuri na ofiti we matira kwendera ta Kathuri Muronge ndendo kwera buru no mbije bwega muno ndi murio ngiokaga gite kiu kwenda kuga unenkero gite gya CS mwana ogwetwa muga duke mbethi etunywa gite unenkerwe toriuga bwana Kathuri ogunge okarathirikare na muno obweri kuritaya with the public interest siasa neji obweri kuthorita with public interest hao karaja koti na keo keana duke mbethi bahatu to kuwata ja woni ndio mwe kuwata muga mukono kwethwa CS wangirika CS wa water uko bogota baru sana teka tunga muga nengwe giteke muga ikiongero kingi kinengero Kathuri bethwa biene itibiri na inya kuombeka giteke muge nyambana giteke ngige jatigania giteke ngige jaiment ngakura chetu icho ira twayanire inyinge muno twa number 4 in the whole country ko urito na bati kuria the other thing giteke to kugira manto ya muga teka to kwa muga atunyo gite turuga atire andu babeto cousins babeto by central baba tu support Ruto nandi giteke mokya oikejo kwekeja Meru edro gite tigania edro ge kareonala kiri endi tego tu kwa giteke Meru ge komumu turenda tu ewe CS badatu o muga leo ongere babui uga butije go nintera giorongo teninda uga ne bweri basa bagwatanite na muriongi okaga bauga ite ibionga ongerwe na antena jange ne jaunda ikia kuthirwa nkigo na nkiona mbeta MC Mwitonga ngiko reporter ndende na mutindo jwa kangangi Northimenti Meru TV bwega tukithii na mbere na thero chetu no arira ni onthuki ya gichunge na kinya irenge ya mungati wethe tubakina mbere kwa bae komana na arantere shabore kwariria borabomba gukiria kana gakaiji na arakana gakaiji kethiritwe akionekana kuina mbere kwa gaiteanirwa bantu anene na arakuringana kurubaba bethiritwe bakuga amona bona ngwatino yaona atongori bakaina mbere kwa bagitigagira kana gakaiji kuina mbere kwa kiguna wa bantu anene na kinya matura makaina mbere kwa maekaraga kana makigaruka kumania na uguni bobo kana gakaiji mwandiki wetu wa Nthetu Mwendo wa Laibuni bawe na ripoti ino ni kirege karo kia mwanya kira kibwithikite ntumburi wa ndia kibiriche gicigo mbunge kia Buri aranthuki ya gichunge bawatanirite na mungatia kuma ku gicigo mbunge kia Buri babwithitie gikaro kia mwanya ni kenda kwariria burabomba ututira na gukiria kana kakaiji thina ira twinio ndene Buri ni mantu ja boy child neglected na katukwenda kuona kethera bombika bagachoka uria Kimiru gia kari na ituru gitendo ewe igitama for the last I think about 5 years lakini na litu kuona joka twina breakthrough kidogo jonto mwankadha hii katukwenda kuambiria sports na empowerment ya abo
na kinya twi twingwa turi Gichunge na Mungatia tukiumbaga kwithwa tugwichokia na nthiguru ichoke uria bwirite ukara. Yete one thing de Mungatia na participating ya barabangi, lakini pia nkibera what we consider to be the national need non to kwina DNA ya mwana mweji na we emphasis mwana the boy child, but it could mean to can't neglect the others because family is not complete without all of us, lakini emphasis ni mwana the boy child and because that is the area we feel we can input. Yeah. Nkuluki barua bare na weregero ati bakawatana njara na antu bonthe amo na atongeria kuma gicigo mbunge kia Bore nikenda kuhingia kiroto kio kiotiela ni baukiria muntu murume bara tukara abo utotije kinya DCC twaritie abo ibaije machibo jetu yara tutura jo bonge ibaije na it is a project tukwenda gutumira everybody in the society tumba utethia mono ntumurume kinya mweshimiwa tukwithwa project ire na chionthe ai na chichi gutethia mwana boy na tugita tukwenda kugwatanira nwe twithwa twimutethaia na wagi tutethaia ndu itu tukona thina ire bai na chio na tukionaga na twithwa tugeta tugwatane twinthe utiu tutiumba kuthithia target na ndi tukathithia una wakarikeka na itu tumba kuwa twina resort, lakini at least no tukwena attention kinya kuona akuru kiasi giki batendete kuonania ibere need. Nawe mumbungu wa Bore Rendekiri Mugambi nora ni mukuru wa nthuki ya Mungatia akiaria nonanitie kuwata akuru bamba rubo nene ibwije itwambiritie program ya Boy Child Initiative bele, lakini iri mathuganio ja ntu bakai na ndira kiama giki gitongeretwe bwana Avesta Kejire itone ibwega tugwatana nabo na tubongere kainya karabe nako na twitikanire na mantu yaja kuthithia no tubaithia mantu yaja no ntubwa wendo muno bwana betu baburi kiama giki takagikua kari katewe apana katukugana ndi turete tugerie uria tumba gukiria kana getwa kaije nako gakinyara kinyire ari betu na bari akuru baba ibachokete kare bambirio chokaniria ni ntubwa kwira na betu mantu jakaraja na muno nkwagaya cia kimiru ria ciatethia mwana ntumurume gukura baraba tigerie akuru baba Gichunge na bambabu na bonge baba ria bonthe bena knowledge nene muno na neo knowledge utumira kenda nande kinya program tukuthithia kwa twike chese na backup na knowledge kurukira kira akuru bau komba chokire nkatho muno na mbere antu babure twina batine muno nontu akuru nandi barachokere kujukia raini yao nturene. I'm determined kama member of parliament kuwatena na akuru baba tuchoke education institutions chetu na twina sporting facilities nture yetu ya Bore na tuendelea kuthithio tukambio chinje mathuganio jana batu baingi bomwe bangine bomwe mantu jajange tukubwa. Kiripotera Meru TV kuma Bore mbetawa mwende wala iboni wega nuntu bwa riboti enu rero rwikwetheretwa kwina murugutero munene wa siasa Meru muno ikoneni mantu magiti kike waziri na araindi kwetheretwa ndetu kiumira ati Kathuri Murungi na kwenda giti kia waziri na muno indi gukinambere kwa kwina gwaya ati mugamba kwewa gitunya wa giti kiki na Kathuri akanenkero na arakari ntere chiegembe ya gatagati betheretwa bakinambere kwa bakebu magiri na kure senator Kathuri Murungi utigira ati na kuganirwa gitikira aina kyo senator na munini wa speaker ndeni ya bunge eno ya Senate. Mwanaki wetu wa Ndetu Mukiri Wankunja na wana ripoti ino. Na nyuma ya Kariba Meru kumantere mwanya kumira na kwanjiri kuthetera Kathuri Murungi ura ni seneta wa Meru bakimurombera ngwikiri mukathe wa Nthiguru nwe Rais William Ruto atikaita karetite kubuthirisha foi mawasiri kombe kwithia na kwa Kathuri Murungi hite na muno kira kia agriculture indi na bwa Kariba mwe bakumantere isembe ni baumirite na kuriana nontubo kionania kuria kwaniro kuona kuwa Kathuri Murungi nika kwenda usu
na waziri Mugai tekeke awekerwe na indebo atetekere bou na indekiri raisi akomba kwethera kirita waziri Mugai etene keke awekerwe no yo muthetheka itukathuri to ciari wenkamiru mwana tunete na mbere na kuritira Kenya ngui na rekana nwe kabisa no tite biele raisi akweyana itukumete ke wengene akore wo kwenda kuthirikana gagetu Eric Muga bado agency ugagulo atongo ututonga bau bange 2027 iro rati kwari manda siasa tiete kengi kiti no keke kutharanirwa uga kwithira kathuri we yira kabuyu wenga kawira wa ukaya na embe tuthekera kana gaetu atukae nafasi no ntuko kala kasangulini ni Ruto kana kala kathomerete bira biongwa bikwendekana no ntoni ntena manto maingi kankera antu betu raisi yetu wenda tukwata mbaru ukiotongethi kana gaetu ugaguthira kurite kathuri akwona none kingi lakini kana gaetu gakawitwa Eric Moa karite ne kiako na gate utongo imuntu nomwe na Oriun ni bakoria kathuri murungi ora ni seneta wa Meru kombe kwithira kianiro ni tebiele birai no tukinya ni munini wa speaker kirembunge nene na seneta na inde kakiririe barabangi batena ngwe bombe kwithira ni bakona ngwe Bwana Rais, kama unataka tukue na wewe kabisa kijana yetu Moa siguswe, nataka kutuma ujumbe kwa deputy president mwana to Amberu Bwana Kindiki karia kana gae tu watu anenkera na mwarisaini au meti ne seneti ya nenkura gike minister manto yeli akuona jenzi ba yuko kira kathuri oye senator ko kwenda etika ruwi ke waziri ruwi to ochuna mwana wetu iko kwenda ogikia kawe nana baku bange bawe nabo kethakena nau sendi chaimenti wetu banenkera ko ngino ndete mwembe Kiripotera Meru TV ndege chani Negembe Central Mbeta Mukiri Onkonja Iboigano mutongore wa rithi kuma nterecia nyambere nethiritwo akiuria thirikari ya Meru gutigira ati kuingia kawirane kara yathie na mbere kugikia kagitaga utongore bora wari gavana wa mbere kana gavana wa Baire Kiraitu Murungi bono ya kuguna arithi na mbesha na arende bethiritwo bakiuga batao na mbesha ino na bakienda endi kuina mbere kwa bakinenkagirwa mbesha ino murithi waba nawe na riboti ino mutongeria wa union ya Ndethia rutene ruru rwa Meru County uria wijikene ya mukuru thinkei kuma rutene rwa Muthara na rikitie kuonania kuria kunganirwo kwawe nuntu bwa mbeca iria ciajano ni thirikari ria nkuru nikenda bakomba gwitethia nkurukia milioni 20 na itali twa mwankana rwa tulibanenkerwa cio haria akuga antu kana arithi bangi bathuana ya mbeca ici ariterwe indi baraitumira bwi na ndeni boritie ngavana kenda komba kurekuria mbeca ici na ciumbe gukinyira baria paicio na kintu kira mbo bakoromba kinyanga bana kuri mbeca toerwe 20 million thirikari nerea Kiraitu Murungi ariko na mbeca ito releaserwe tutamba kuchiona mwanka thaa ituri na ituragia na tawakarirwo na ntu kitha mbeca budget irathirwe na MCs bareba okurukia na mbeca icharirie utura itukwenda kuri na chietre no tukinyaraia ibature beichi twaero mbeca thinkei akiaria augite atu ni bethiritwe bathuanitie mathoni ya maingi mbeca ici cianenkanirwe ni Kiraitu Murungi igita riria ari gavana wa Meru na mwankana rwa turi itare kurua kinya kethira na atigite akuga mbeca ici ninenkanirwe na ndinoritie arithi na kari na aturi banyambene bakiririe ki betere mbeca ici ninenkanirwe nuntu bo batireirukia na mbeca tutaomba chiona as a union kubara officials bara bukona bara ibo bakoria na tena antu still ba wite mbeca cio no tiche tori tiche tomba konenkero mwanka thaa ituri na chatiero irelease to kiundi kyo kwenda kuromba kinya thirikari account ni ethigatire yone na tokara kari murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe Kangeta
Wega munini mutongoro mugongo Profesa Kithure Kindiki nethiritwe akiuga we akaina mbere kwirutagira Kenya ngugi na akaina mbere kwigua gikagira ngugi cia Kenya mbere ya kinya cia Kenara Nkuruki nethiritwe akaina mbere kwigua gitambitwo kiri mwingi gutigira ati bakwiga thiri urumwe na ngwataniro kengo nthiguru ya Kenya yethirwe kithina mbere. Mimi na wasi nikiwa kiongozi, kiwa jirani yenu na kiwa mmoja wenu, ya kwamba ni lazima tuweke taifa letu mbele ya mambo yote. Mungu alituweka katika taifa letu la Kenya. Yeye ndiye alitupatia sehemu mbalimbali za kuishi, lugha mbalimbali, lakini sisi zote ni wa Kenya. Mimi na wasi tusiweze ama tusidhubutu kuhatarisha umoja na undugu wa taifa letu la Kenya. Mjue ya kwamba hii Kenya ni ya kila kabila na kila dini, na ni ya vizazi vyote, vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Kwa hivyo lazima tuhifadhi umoja wetu, undugu wetu, utaifa wetu. Tusidanganywe kusambaratika katika misingi ya kikabila, kwa sababu ukabila ni adui mkubwa wa utaifa wetu na umoja wetu. Na sisi mnajua Wakamba wako kila kona ya Kenya. Sio tu wale wanaishi hapa Ukambani. Si Wakamba wako Mombasa. Si Wakamba wako Taveta. Si Wakamba wako Hola. Si Wakamba wako pande ya Garissa. Si Wakamba wako kila mahali. Mpaka Nakuru na Kisumu na kila mahali. Na Nairobi. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba sisi zote ni taifa moja, na mahali mtu ako ndio kwao nyumbani. Mahali mtu amepata riziki, amepata kazi, amepata familia, hata kama alizaliwa hapa Kitui, lakini amepata riziki na anaishi huko Mombasa. Huko Mombasa ndio kwao. Kweli si kweli? Kwa hivyo nyinyi mungetaka Kenya tuwe na umoja ama mnataka mambo ya ukabila? Tuwe taifa moja. Tushikamane kama taifa moja, makabila yote, dini zote. Wangapi hapa wanasema tuwe na umoja? Iboyega nuntu bwa riboti inu murithire wa Meru TV na nkatho cia mwanya tu nuntu bakoina mbere kwigurikio nini ya TV ya kuya Meru TV muthia wa buratu kubangirite kirimetha yetu ya ndeto kauthira bambitani Famina Zwa Kimathi oraro bathina mbere kwa kiumbithania ukinyana ndeto ino teraronge ni Phineas tukakwendera utuo bwega.